Good morning, everybody. Well, today I want to tell you a story about frogs. Paddas. Dit was in die ou tyd. Ek lees vir julle in Exodus 8. Exodus chapter 8. The king of Egypt didn't want to let the Israelites go. And so God said to Moses, I'm going to bring frogs. There will be frogs everywhere. If they thought it's just in the Nile, it's not just going to be in the Nile. It's going to be in their water cans. It's going to be everywhere, in their beds, everywhere. I don't know about you, but I disdain frogs. Ek gril my mors dood vir 'n padda. So sê die Here vir Moses. Sê jy vir hulle, ek gaan paddas bring. Ag, sy towenaars het ook paddas voortgebring. Toe glo hy hulle nie. Maar moeder Farao wil in haar stort inklim en daar's paddas. Gril sy. Mother Pharaoh wanted to go and have a shower, and there are 20 frogs in the shower. They just come out of the holes. She wanted to climb into bed, and there are frogs everywhere. So she calls her husband. You better make a plan. You better make a plan. So he calls Moses. Moses said to him, Yes, King, what do you want? Do you know what he says? I want you to take away the frogs. I want you to take away the frogs. So Moses says to him, and when do you want that to happen? Guess what he said? Tomorrow. Hallo. So baie keer in ons lewens wil God vir ons iets doen nou. En ek sê môre. Ek stel altyd uit môre. Ek sal dit môre doen. En God wil vir jou vandag. Hy sê vandag as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Moenie jou hart verhard nie. So miskien praat die Here met jou oor iets. En jy verhard jou hart. Jy sê ag nee, ek sal dit môre regstel. Here, gee my nou net nog vanaand kans. Wel, dit het gebeur 'n paar jaar gelede toe ons nog in die bediening was. I spoke to this woman. She was visiting there, and I said to her, do you know the Lord Jesus? And she said, no. Ek sê, well, do you want to accept him as your personal savior? She says, yes, I do, but it's now Christmas, and then it's New Year, and then I have a birthday. So after my birthday, then I'll do it. She is just like Pharaoh. Sy's net soos Farao. Farao het gesê, vandag, as dit ek was, het ek gesê, gister al, vat net hierdie paddas weg. Hy sê so waar, môre. Ek gaan vir julle 'n liedjie sing. Een meer nag met die paddas, een meer nag met my sondes, een meer nag om te speel en my plesiere met ander te deel. Moses kom na Farao. Wat is dit, meneer? Moses, jy moet gou maak, jy moet die paddas keer. Moses vra geduldig, en wanneer wil u dit hê? Môre, Moses, môre moet dit gebeur. Een meer nag met die paddas, een meer nag met my sondes, een meer nag om te speel en my plesiere met ander te deel. En dit is wat ek en jy doen baie keer. Want God met ons praat en ek sê nie nou nie. En nie nou nie. En hy sê ek moet afbreek met iets
'n lelike ding wat ek doen, 'n lelike houding wat ek inslaan, en hy sê, hou op met dit, en ek sê, nie nou nie, Here, ag, gee my nog so 'n kansie, ek sal ophou drink, na nuwe jaar. Ek sal ophou rook, Here, asseblief tog gee my net nog 'n kans. Nog so 'n bietjie tyd. Moenie jou hart verhard as die Here aan jou hart klop nie. Amen.